got a breaking news. Yeah. Ole ua maua mai le tatou so tanga whātou toina mai Samoa. Ua mōlia nei tui lai pa e leo leo, e le asore nei. La ua mōlia e leo leo nei la vai le afiafi nei. Ia u te lo se te leo se atoanga o le a tustusi mai Samoa. Ai ua mōlia e leo leo ma o le atu la ilu mor whamsinonga le aso lusu maldi mor masina nei. Ona e tusai o lana press conference. Yeah. Le sa ia whaia i le aso ono le vaso le ntene e wela na press conference e sa whai le vaso ntene. Ia, le ala ua wha mauni a iona mōlianga e lima. Lima ona mōlianga. Ia, I just received that right now. From a very good intel. So tu le pa, ia, e o kousi sila mai. Ma le tuan vai nga le fa so le uta pena le afia fil nei le nga le ana mōlianga manga kala yang fai fa sanga sunga la u le mali to. Pa to le o mo mai ia le news just now. Ia o la o mōlia e leo leo. So o mōlianga fouia. Yeah. On top mana tua mai le atoa. O leanga won nga koe won ele fionga tamai tai famasino. Ia mata tua tanga loa. E ese mai le kaimira nga faile hearing. Aina mai ele la pata inga so ia e ke koe la lau fai ngi kala. Awa koe fai skala. Lea lana ta oto mai a lea tangia mai. O le aso vai aso le na tene le aso ono. Ia. Lea ua lea na yeila na press conference na. Le na matua i toe alu ai fo i matua i fai lava mea lava nei tasi. Ese mai la ila na press conference le sa fai ana le la. Lono winga o nisi fo i nei o mōlianga. E ono fa au popo i lunga o mōlianga e lima. Mai la na whātalatala noanga matustala o le vaiaso le na jenei. Ia ole updates le na right now ai tau tele i o atu. Ole taeao na nei po le stay mo le uri le atu. Ole sa whatoa umatoi fo isi ana mae le sa whai matusitala. Le ua oto atu i lunga. Nisi o vaenga o ana mōlianga ia ua whaasara lau whaalawa i tele. Ole a ia ta pena e mōlia ai le fionga i le ri Palemia. Le sunga i le laudi le mali toa. Ma o mōlianga nei au fia. I whamai silia mara se fulu mona tupu. Ia au le oto atu. E au fia ai o mōlianga i whamai ua au whaataua whanua uma le malo. O le isi mōlianga whamai ua whapea mai ua au ngao ia tupe ma whaataua i o whale i whafo. O le isi mōlianga i whapea mai ua au nofo ma tofi lau whanau i se tūlanga parapala e whaafai ngaruenga i tutonu o le malo. O isi a mōlianga i toe au fiai le whaatau o whale i whafo i tupe le malo. O le isi ara mōlianga whaasanga i le fionga i Palemia e whaapea mai e mōlia i loa o le tangata na whasi o tia tu au ai whaasino i ale ala le sa nofo i o na autafa. O le isi ara mōlianga e whaapea mai e mōlia le Palemia o se e winga i se tangata e ingoa i a luaiva sa pu e se laata. Ia ma whaapea mai o le tangata lea ua whaatonu e tuila e pa e na te tulou tangata valeina pe fasiotia le Palemia na au del mali toa. Ia malesi mōlianga malia la lea le kamaloa e whamai. O le aia mōlia le Palemia ona olona whao ngai na pea o le suafa la aulia le mali toa. I lana no fua inga. Ai olo o ta oto i le whamasinonga se talosanga apili. Whamasinonga whanuma suafa se talosanga apili. E le te tau wai ona whao ngai na le suafa la aulia le mali toa. Ia, o vaenga ia lea ua oto atu. Lei atau wai whai mau ta whaasoa. Ele nei vanga la fiafi. A o lea la ua tau mai i le tatou so upu whaatuatuaina mai Samoa. Karosia e kusi mai se observer ia le newspaper fai tusi mai loa e o tona le fai newspaper. Ai whaafitai le tatou source whaatuatuaina. O la ua toe mōlia stoi ina le taimi le nei. I mōlianga i lima. Ia e whaupopo lava i mōlianga ia. Le mōlia i e le sunga e le fionga le ri Palemia li atou. Ia, ngā sa o makamaka langa press conference lenga whai ngei. O whanau ko o ka wela whape umaru o official le whai anga mōlianga ia ngā e sa ngoe ngei a asiaka pe fiku e mōlianga. Whako mai o bar se furu a ngō mai kaua ngā mōlianga pe ngā fiku. Ara ngō winga la ele o se lunga e whai se mōlianga. O le lunga e kali le wala au mai a official le kaunga rwa.
lela kupol mo ka pule na mori ai leo na neisto ina ya pe atatu wore ngana so uma na toso leo na nei ya le ua fa maonia na tu te tala itu na nei ya peyol au titua ia wai langa i se kanga kai e fa ngofo foi pe o ma pe sola se mea o le la sa lokai leo ia tu le pana lela ia o le la o to fa maonia mai o le o peyol itu sto ina ia o foi mo fa popo isi mo dia ngai lima ia lo no winga la uma le lima le o lima le ele o anga le la sa o lima le o lima o vasolenke asono ia o le la o le atu la nei ile solufu lima o le masina le no ngor vaso yon tua o le atu la ia ilu mo fa msinonga mo le fa poponga o te longa o le fa to ale ma le awala le ro to yama ro i tanu malala le atoa wala nga te lo fa popo isi me o na me nei ka nga fa se o inga wala nga o ma kwale ai ma se saulalo si ado fo i fa pe fo le se fa lo le il polo inga o mga va ku ya ke eu disse que me calma ya foi ele fefe ya foi ele na foi ele peno fatu e manantu se fatu ala utana le ina o fa longo ya na sau no ngandela fa ma fa le to ina le upule nei le ata o foi mai o ngola e ka fa sam o lo manga ku fa porkiki fa mai e fa tanga ilalo o lona to finga fa porkiki le fai o upu el Palemia fa mai o anga fonga fa porkiki o le winga la le ute fisiringia o le o fa sa mai e fa masingonga a o le sa wa mala ula uma fai tala nei ai fai mai lona fina ngalo onga o longa o langa counter fa porkiki o tupu ai la se manatuli ya do o le mafaufau o kuinga e mawarunga ko porkiki ro kula fonga nga kongulo pe ato fa fonga le yanga sa wanga fa mai o lo ke kala ngoa fa porkiki o mato faiva nei fa tangata porkiki o malopo kai o ma o le tunu ele ku ai la o mato so meaning o le fai mai fa masingonga don't do that and he comes and he said because I'm a politician I can still do it. That's a mockery. Il fa masingonga mai o te fesiringi ai po le ale standard fa masingonga ke minini ai mai se la fionga ya mata tua tanga loa tu lo ta o so for te fa masingonga le nga o le mele o le makwa fa ku le fa tauta malele ke ar ko inga i la o fionga kwa ka maulolo inga la fa masingonga i ha mi o ka o lo akulepa so that's what o se contempt of court le nga me yes yeah uso o lo fou wa fou wa le fai unga lai au mai se sila le se senga se fatula la utala me le se eso tangata fa ma aina mar fa ma wolunga le atu mar tangata tu loa e lo lokor ko fa ko le leifo ilonga mafaufau o inga kuro sila o el tata mo fainga fa tala noa ia la fionga ya tuya o ku ya for ka ko kiki o tu ya tangata por kiki la fu o man ko bang malo ma firinga o le winga la utala o makua ka fiu vangia ua makua ufi malu ar kaukala kulo le saungoa kuia waka ofi mai le famsingonga uska ia famsingonga yes see we have a politician here who honor and obey the law and we have another politician here who is above the law ai fai mai ko ki ka mai ere pule met famsingonga e pule ha ia ukala fe Palemia la ngo kai ka yori kuanga se vai ya me nga fe ko Palemia ni fe fa em kwale ai se vai lo wingo la utala karo fai ile tu lo wa ai o fai ma fianga ia vai la ka ko me wa ku mai ngi o ko ia le fai le media ia le ia kulepa le ala o tau fetuli fa o sor ko inga le ala o lo ka ngir ko inga le vai la o tau ia ala o ka mai o tau te le o la e amor masiasi le ala o ko kulo ko karie ai ave ia le le ko inga ai le pa karie e po mama mai foi mala ko ko le ala o lo ka fa vetai o toi pe o li tu ala nga le atua se o ka ko le ika personal ai o afia ku o eringi ko inga le me le ala no o foi atu
sila oso mai fo ia langa whaakarangoanga ngai vai la ia i le poluto lunga social media. It's polluted now with a lot of anger. Funga le matua wo kau ai mai e HRPP fa ma vai roa Palemia langa wo kau fa mai. E paua leo lana anava le na te whaia whaaleanga te whaaleanga keke whaavevesi ia mana yesi na breaking news mo tatou ne fiafi e lo wingo la tatele kaukele karo ia whapenge ai se me ka kau onka ku karo ai o le ase fofo le ko inga whafikauri o le ase fofo le whafitauri ana le lai la tava vai atu kua vai ia foko ala mai wa vai de ko inga makua vai he's tired, he looks so disorganized. Yeah. E kala ngor ko inga mo ingi e kala mo ingi e kala mo ia run mafaufau falololo wa mo falololo e vai tatu ia le mela le lo tu lai mai wa halu fa sawea to tel sir fiali atawa o mele le mafaufau ko inga o lona mafaufau e mafaufau fuile le fa pea o le ale mela kupu ia o le ao mai le akungu e kangi si mai ino ke pe kai fa pele ke pe la ka ko vai ile vengor ko malo mauri fuile ka malo fuile le se malo mauri de ka uma me fodinga kai mira nga va ko fa pui o fa ngar wenga mai iden tamaki tamme iti ele mauri nga le ngo fuila loi I kaweru me ka o e ko fo ile failanga ami ka malo e on makua vai nga foi le ngati tu hoi ke lola avakule ke le ka malo le e sava var ke vai wa avaku ko kongu le receiving officer ale Mount Eden o process ai la avaku ko I poku mo ke fa longo mai fa foi la e haka ku fai ku le haka fa nga followers kuru po fa penga se ko se fulu ko fa se fulu la e haka ko ma pisa ku fa fo la o matua toso e leo tutonu mo me ale fa tu vesi fa ku fa la lave tu la fa pena te lo mena la tau ma fo ko inga e fe rolo mele nga beia el Palemia fo I leo ngor shaki ngolang ka vali mele nga be shaki ale mele wa avenge kulepa ole le uska io ku polo inga al famsingo ole fasili foi la kula imangi mole lava mele ku punga kula elpa e ka kawai onga ko fongo le chapipi se irisera ko kai fo e para ai avelo feto matua para ai o se fa moe nga ia fongo koe e makua o ki de fa moe to o mai isi umalawa yai na ole nofo ma fa telingoto o le winga lo Tala Le atawa na ole nofo lava ma fa tali le va inga ngoto ia ele o ke longan mela tu lo ta wo fo ia faumuinga o vaelua o lo au ia makua akar mela o ir kemingi e nana ta faiatu e matua fa tali ngo to lava le va ele ia se ke fo ile le ia fa kari ngo ko ia fa pia se ngo ko ia ko ma ifia ko ma re ka pipi ia se ma ko fe punga ma ko fe ngisi ma ko wa paki asia tole o mangel ka fa so ngalela I le maka pula vele le sa oficinia ko I lo Afioga I pele so manga ku vanga le se senga o porkiki nge ka ko ni New Zealand I mal porkiki sa mo le mela le nge so ngome ya kulepa I langa kala langa fai and you said a really good example for as to what it means ako ko vai for koing le mo se ka ko fi vai ako o mo ri se ka makua I ngai lava me it's the
It's such a shame. You know, wakakaunga kula e misi swinga fokong le HRPP la ko. Yung ko va ay ang afia laksen. The change of leadership shouldn't be dwelled on one person. Afa ape is a collective effort mo le alunga lumo sa paki. Ia kula I me yesis. So ia ko lalos ko inga. Lava ia le. It's time to pass the ball, time to move forward. Ma lo fa tai ia le na. E pena te fai atu. HRPP ia ele kom fai. Yes. Tu lo wa fo I mana ia sa o le fina ngaro le fionga ia nai pa ele compare national HRPP. Because ole national. E ma lo si yaku le constitution ia laksen. That's national. National Luxembourg does not own the constitution. HRPP Kuilepa owns the constitution. So they can never be compared in national. Aquilo o kaimingi wakakau afape o fangang fa maungia le mele o fanga Kulepa. Ma fai la kolongo suya ko constitution ma vote out la constitution kwai. Makasisi fa vai for le HRPP.